Oi, ai litrikanda thawal kyam kauthokraba. Aya, nushiriba yengune sibu. Aini yausanga mapan thokte khai nang laaga cherauba da punna chominani kaina ngairaga. Aduga engona monsle. Khangida. Nushidana ne phagi tawbani. Phagi orashu. Aina wana ngare isha adumaina haina broba. Adudi aishunida. Hostel dane thawal mongol tabase yang wai. Wakhal jidaga sagalipon. Ibani thawal chongni bakata. Sida wal. Study overload ki bakho drisi. Nangdi lari pabagi layo hairaga wakhal da drama tawlera boire. Adudadi exam gi result da masana dum phajata ba. Oh, yareda. Warido yang ware. Exam dum nungai kiye. Adum phajanida. Nawase kok amu lekhai bane. Aduna ne exam na nashilama mi gaino. Yeng badari da na. Ado karam kanda thola ino hoji khaktaga message thara ise. Ish, ibema yum yodriye. Phone ek phungmane thajara ise. Hojikse gari tongi. Fare. Numidang wairam unase nasam dop da phoigi. Oi bemo, usi tawjaro. Sana ibungo honu shibau khungdoi biraklo. Wana khaurangna ngaizram ge na oibina. Hek nushak keba. Ish, hoi. Ngairamo. Oh, sanai bema pakang oi baishu uning bana ngaure. Horen do lakcherage.